Imphalda Maruiba Pau Meghalaya gi COVID-19 positive oikiba mioi leikhitrei nauna state asigi oina mioi taruk amasu positive oiba thengnare Assam yauna awang nongpuki mafam kayada akanba nonglei nushina amang ata thokhankrei Amadi Fungyar Kendra gi Kasom Khulen Primary Health Center da nauna quarantine center onthoknaba sagaliba building gi fibam Kendra sigi MLA na yengsin krai leiramliba fibam MLA na pen khidrei Krumzari Times of Manipur News ming tabiri bapumnam po Elizabeth na taram nongchari hauze miam da pau sandok na pizari Meghalaya gi ahanba COVID-19 gi positive oikiba Dr. John L. Silo Rinta Thiang ngasi nongyai matung ayuki pung ahumda leikidrabagi imung manunggi mioi taruk amasu COVID-19 positive oirei nauna positive oiriba mioi taruk leikidrabagi imung manung amadi sebarini hairi Chahi humfumapan suraba mioi asi ngasi ayuk laikanaba ngamdana leikidabani mahak diabetics ki anabasu leiba mioi ni hairi Leihidraba Dr. John L. Silo Rinta Thiang Shongi Bethany Hospital ki founder ni hairi Dr. John na Lekhidabada Meghalaya ki Chief Minister Conrad Sangmana tweet tawduna nungaitaba phongdokrai Nakalamaromda Lekhidraba mioi asigi mayam hauzik na Air in Infalda haukiba Mars tang taratagi taramapan fawba ahing ahum leiramki hairi Infalda mahaka nakna leindaramba mioi taramathoi masak khangdoktuna makhoi singi sample lawduna test tawragani hairi hauzi ki oinadi hairiba mioi taramathoi asi COVID-19 gi layong leitri Nakalamoromda leikidrabagi aroiba mathau mangam pangthokpagi matangda State Health Minister A.L. Hekna hauzik fawbagi warep ama lawba leitri hairi Ngasi khanghaudana haurakhiba akanba nonglei nushina Assam ki mafam kayada amang ata thokhankrei Brahmaputra Trail gi imaida akanba nushit lakhibata natana Assam gi mafam kayada yum kai kaya amang ata thokhi COVID-19 gi akanba awaba ama mayok naringai matam masida nonglei nushina amuka chaitheng pirabada Assam hauzi achawa awaba mayok nari hairi Adumakpu ngasigi thunderstorm asina kaya yamna amang ata thokhrabage haibadudi chapchaba khangba ngamdri Nakalamaromda ngasigi nonglei nushit aduna Manipur gi mafam kayadasu amang ata kaya thokhi Senapati district adi len yauna nong takhi Fibam aduda miyamna angakpa fawki masida sunatana yum kai kayasu humdokpa amadi tekhibagi pau fangki Amaromdasu Ukhrul district dasu len yauna takiba nongna amang ata thokhi adumakpu kaya yamna apanba thokhrabage haibadi khangba ngamdri Sidi England olene Europe len kuyam de adare Moirang Kuno Huiremda nonglei nushit aduna yum kai kaya amang ata thokhanki amaromda Kairen Fabida upambi teglaktuna garida tasinbadagi amang ata thokhi electric wire kaya tatkhibana Manipur gi mafam kaya da mai matam kuina mutkhi
Fungyar Kendra gi manung chanba Kasom Khulen Primary Health Center da nauna quarantine center onthoknaba sagaliba building gi fibam Kendra sigi MLA na hakthengna na yengsilubada leiramliba fibam ubada pen khidrei yengsinba duga mari leinana Fungyar Kendra gi MLA ke LCO na miyambo quarantine taunaba gi damak sagaliba quarantine center sigi leiriba infrastructure seng matamga chana daba mawongda leiri PIC asigi anoba infrastructure oina sagalabasu tanfam asigi oina quarantine center onthokpani Semgat sagaliba singasi apian badi oide athubada mapung faba quarantine center ama ohena ba hotnagani haiki Hojik mapan haktang relax tawde mapan da larik tamuba aiko icha issue sing inaw sing ichan sing mayam mapan dai hojik khara relax tawbada thorakani thorakbusi hekta masa masa yumda hanba yaroi aduna akhoi mayam do halakpa mi mayam do makoi da hak chahi I mean 14 days to 15 days asigum masidi quarantine tawfam thoi Hujik ki condition si yengadi sidi not up to our expectation da yaude ado yauna bakana hotnari Amaromda PIC asigi MO Muhammad Hassan Basir Khan Fongdorakpada Center asi hausi fawagi onadi wadhoriba infrastructure seng semjalaga athubada chalaiba yaragani Center asida isolation ward ama yaubuna betara manga leigani loinana lenga ki maikaidegi su PIC asida PPE seng mapung fana yoholakani haiki baga loinana PIC asigi oina laichet asibu thengnanabagi damak mapung fana sem saba loire haiki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ PIC ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯅꯤꯡ ꯊꯪꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯦꯟꯇꯤꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯗꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯦꯟꯇꯤꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯇꯌꯥꯔꯤꯗꯤ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯡꯖꯔꯅꯤ Fungyar Kendra gi miyoi amata chara helhaloi haina Kendra sigi MLA KLCO na miyamda thazaba pikrei wafam asi ngarang Fungyar Kendra gi manungda leiba khul nifu tarukta Kendra sigi MLA KLCO gi mityeng makhada mari leinaba ADC singa khusamnaduna chana thaknaba polam yenthokpagi thoramda fongdokhibani Manipur gi border area singi mafam yauna chana thaknaba yenthokpagi thoram aduga mari leinana MLA KLCO na malem gi da landarakli ba COVID-19 na maram oiraga awataraba miyambu kharata orabasu safanabagi pandamda khongthang asi lokhatpani Laichat asibu maru fangna muthatpa matamda aikhoi punna amata oina thengnaminaba mathok tai loinana laichat asibu ngakthoknaba lengakna lokhalakliba thausil thaurang kaya asi aikhoi gi yaifanabagi damaktani haiki Ako Honorable Chief Minister Sri Nongthamam Biren nasu ako hanjan mana kano commitment piri kana basu chak lam ka si haloi kana basu chak lam bagi award bagi waloi haibsi government na tang ta basigi kano decision laibni adugi su tawrusu laibni hojik napsa gi cheng amadi free the cheng pi da su mathang da su DC amadi DSO amadi SDO Cheng agency ki through the next week ki manung dadi loina la ani kanaba chak lamha loi haibsi hanna amu haijan haibani COVID-19 miyam lakta sandoraktana ba lengakna hauzik thamliba total lockdown asibu thugaiduna tholakpa miyoi singi mathakta chatharakpa drive ki saruk ama oina ngasiayo Imphal East District Police na Minithong crossing area da lockdown thugaiduna lakpa miyoi chani ga 18 rom detain tawduna fine thian krai सरकारना रिलैक्स तौरे ना लाउथुक त्रिफावदा कोई मयामना युमदा लेबिरगा होजिकी नेशन वाइड लॉकडाउन से फजना रेस्पेक्ट तौबीरे हरगा मयामना थोकपीदनबा होजिकी हारिबा वायरस से कंटेन तौनबा मयामना कोऑपरेट तौनबा अपील तौजरी Amaromda Thobal District Police nasu lockdown amasung curfew thugaiba punna miyoi chaniga nifu nithoi fagatke makhoi singadudi Thobal Police na kontra Lilong Police Station na Hongfutra Mapan Yaripo Police Station na Marifu Mathoi Khongjom Police Station na Kunmari Hairok Police Station na Kun aduga Nongpok Sekmai Police Station na Nipani Hairi Faraba singadu Mari Leinaba Police Station singi Executive Magistrate singi mamangda CRPC ki section chamaga taret ki makhada puthokre hairi Loinana curfew pass by the Bafagalaba Gari Chaniga Marifu Mapandagi fine on a lupa listing Nifu Humdoiga Chatruka Humfu Komgat Laga Mari Lainaba Executive Magistrate Sinakrai
COVID-19 की लांथेंग असिदा फ्रंटलाइन दा लांथेंगनरिबा पुलिस पर्सनल सिंगना लॉकडाउन असिबु मपुंग फाना इंप्लीमेंट तौनबा होनबदा थेंगनरिबा खुदोंचादबा अमदी अवाबा सिंग अदुकी मतिक यामी लौखलकलिबा खोंगथांग असिदा मियामगी दायित्व करिनो हाइबसि अइखोइ पुन्ना खंगमिनबा मथौ ताई हिरमसिगी मतंगदा टॉम टीवी की अखनबा रिपोर्ट अमा हौजिक मालेमगी ओइना ख्वाइदगी हेना चावबा अमदी मिपाइनिंगाई ओइरिबा लाइचत कोविड-19 असिदगी ngakthoknaba lainga ki tungan डिपार्टमेंट एजेंसी कयागा लोइनना मियोइ क्याना अकन चेक्सिन थौरांग लोखली सारबा कालेनगी मैसाबु तुंगोइनना फ्रंटलाइन दा मियामगिदमक मंजिल थाना लांथेंगनरिबा सिंग असिगी मरक्ता ख्वाइदगी हेना मरु ओइबा अमसु ओइरिबा पुलिस डिपार्टमेंट असु अयुक नुमिदांग अयिंगा साथीदना अमदी टुंबा मचेत चाबा मचेत अकनबा मोंगदा चेक्सिन थौरांग कया लौखतनबा होनबदा तोंगान खुदोंग चादबा कया अमसु मायोकनदबा नते डिपार्टमेंट असिना मियामगिदमक लौखलकलिबा चेक्सिन थौरांग असिगी नुंगी ओइबा वाहनथोक मियोइ खरना निंगथीना खंबा ngamdabagi mami chauna taba manamna athiba wahaina पुलिस सिंगबु चेरंबा अमदी तोंगान बा थोकहनिंगदबा थौदोक कया थोकनबगी अचौबा मरम अमसु अदुमक ओइदबा नते लैंगाकना थमलिबा लॉकडाउन असि मपुंग फाना इंप्लीमेंट तौनबा होनबदा डिपार्टमेंट असिना हकथेंगना अचौबा थौदांग लौरी मणिपुर सिनबा थुंगना मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट लॉकडाउन असिबु मपुंग फाना चलाइरी टॉम टीवी ना हिरम असिगी मतंगदा ग्राउंड रिपोर्ट लौबा चलुबा मतमदा डिस्ट्रिक्ट कयादा इमरजेंसी सर्विसेस सिंग खक चथोक चसिन तौबा नतना लॉकडाउन असी मपुंग फाना चनबगी सक्तम उबा फंगलके अखोइना सिदा थिंगिबजा सि मयांगी फानबगी लाइनाजे फानबगी संदोक्तनबगी अखोइ सिदा थिंजबनेबा सि थिंगबा मतमदिदा अखोइजे मोय सिविल लाइबा मयामदिनजु अखोइदा सावबा यावी मचिन थीरगा ngangbो यावी मसिदेदा तसेंग हाबदा अखोइने वारिने मसि कइनाबदा अखोइ ड्यूटी तौबा अखोइबु कीबा लाइनाजे कर्फ्यू पास अदि चपचाबा मेडिकली ओइबा इसेंशियल कमोडिटीज की ओइबा गाड़ी सिंग लाप खोटबा दि पब्लिक ना अना एकी सब खोबा दि अखोइ सिक्युरिटी ना मखैदा अंगम मतेंग पांगली सिदा मनिंगदा तौरिबसिसु अखोइना मखोइबु अवाबा पिगे हाइदना तौबुदि नते अदुबो तौरिबा थबकसी करिनो हाइबदु खितंग ज्ञान तामिननबा हाइदना अखोइना सुम मखोइसिंग आक्तंग डिटेन तौरगा थमजबनी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की एसपी डॉक्टर सरांगथेम इबोमचागा टॉम टीवी का अखनना उनबदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस थौबालना लॉकडाउन असि मपुंग फाना इंप्लीमेंट तौनब होनबदा थेंगनरिबा अवा नुंगाई कयागी मतंगदा वाफम कया थमलकली मनपुर गवर्नमेंटना मतंग चाना कर्फ्यू अदि लॉकडाउन तौदना कोई प्रजा सिंची कोई यूनियन लेबियू अदु सेफ ओइन लेबियू हाइदना याम कन्न होनजबनी अदुदा मसी हे हारपगा कोई पुलिसनासु लॉकडाउन असि इन्फोर्स तौनगा याम कन्न होनजै मसे तौरक मतमसिंगदा प्रजा सिंगदी वारोबिबसु यारम बयाई मसिदगी खोन कनखिबा अदुगा नुवाइनदबा मयाम यारम बयाई अदुबु अखोइ पुलिस ओइबा मेडिकल स्टाफ ओइबा ते छेस सोसिंगसु कोई लेप्तना लेरकांदा कोई मयाम सिंगसिबु सेफ ओइनबा याम कन्न कोइ होनजबनी रोंग मीन सिनरगा मदु युमदगी मपान थोरंगबा अदु होनबिदबा अदु मसे अखोइना खितंग कोमथोकलुबा मतमदा हेक्ता संदोरपा याबगी फिल्मदा लेबा वान संदोक खरगदी मसिना मल्टीप्लाई तौदना कोई एक्सपोनेंशियल लोन चतना कोई मी क्या सिबा याबा मी क्या नाबा याबगी फिल्म लेबनिना अखोइ मदुगी दमते कन होनजरिबनी मसेदा अखोइना सोगिबा कोटकिबा कोई यावगी तारगसु मयामना वारोबिरोय अदुना इ मयामदा अइना अपील तौजनिंगबदी मयाम युमयुमदा लेंगदना लेबियु बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइनसु डिस्ट्रिक्ट असिगी एसपी प्रियदर्शिनी लाइश्रमना टॉम टीवी दा वाफम कया थमलखि हौजिक अखोइना होनजरप मयाम सिदा वालिटर्स मयाम अमसु थेंगनरी तंगाई फदना यामना अरुबा अखोइगी दरकार मा लाक्तना थोलकपा अदुसु दुम एग्जामिन तौजै अखोइना चेक्स मयाम अमा अखोइना तौजरिबा सिदा इसा अदुबु मरम इचा चादना अदगी थबक इलै लेतना अदुम अखोइगी कै हाइनी सिगुम्बा कर्फ्यू लॉकडाउन से वायलेट तौरगा थोलकपा मयाम अमसु यावरी अखोइगी तंगाई फदना मूव तौदा यादबा दरकार ओइबा मयामगी दमक्तदी अखोइगी डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न सिनासो अदुम अखोइगी कर्फ्यू पास पीरगा होलगा ऑपरेट तौरी लाइव फबदी मणिपुर गोइना ngasi फाउबदा कोविड लेना नारे हाइबा पॉजिटिव केस अनिदगी हेने हेंगलक्ट्री मसिमक पालिब लेगा असिगी हाइथोइ सिंथोइबा अमदी सेक्शन थौराननी हाइबदा हाइमनबा थोकलोय लॉकडाउन असिबु मपुंग फाना इंप्लीमेंट तौनब होनबदा मणिपुर पुलिस पर्सनल सिंग असिना थेंगनरिबा अवाबा खुदोंचादबा कया असि अखोइगी प्रजा मियामना कौफदे कैमरा पर्सन शरद पोसंगबम गलोइनना पौदमजरिबा शरद अनोबम टॉम टीवी न्यूज़ इम्फाल
Thawal District ki Khongzom Police Station ki manung chanba lang Thawal Khunauda aina thingkraba lalholub RPF PLA ki cadre ni haiba nupa ama ngasi ayuk pung manga makhairom tabada CDO Thawal na fare hairi police ki fangba pau ki matung ina faraba nupa ado Kakching Khunau Hizam maning lekai degi mayang lambam Rajib Singh Elias Ibomcha Elias Angam chahi kuntrani thoi apok pa lekhidraba amubani hairi Mahakumja lisingani anigi June kunipanda laisemba kauba miyoi amagi kuthangda lalholub asida join tawbani hairi mahakna Khongtal Training Center dagi Army number 2473 da numit nifu mangani gi military training fanglakre haina su fongdorakli tungda anyoeba thabak lokhanaba Khongzom Police Station da kusinakre hairi Cancer patient singi oina hospital singda igi darkar leiba kaya ado hauziki oiriba coronavirus COVID-19 na maram oituna anaba singi mafamda amadi hospital singda thengnariba khudong chadaba kaya asi kokpa ngamnaba pandamda Kangleipak News Tengbanglob KNTL gi volunteers singna ngasi Janims Hospital da idan tawkhrei KNTL gi President Oriba Thongam Brozena wafam kharasu fongdorakpaga loinana makhatana idan tawbagi thaba ase RIMS Hospital da su tawkhigani hairi Kanglepang News Tengbanglob member singna koi cancer patient na naraba ardugumluba koi marai bakte isil nausing duda angamba igi matengse pangsi haina lepna jaraga ngasi akoina Janims Hospital da Kanglepang News Tengbanglob member singna koi angamba i si mateng pangba laksabani aduga koi makhata na amuk RIMS Hospital da Kanglepang News Tengbanglob makai tegi chu amuk hanna koi blood donation kiam sinjaraga angamba igi mateng asi Kanglepang News Tengbanglob makai tegi sukju shoidana athu maptam pijaki na pham sei thamsiki Blood Bank and Transfusion Unit Janims ki Medical Officer in Charge Dr. K. Surjit na fongdorakpada asumna lanai lup kayana igi awatpa leitanaba igi tengbang tawbirakpasi yamna fai amade makhatana su tawbinaba lamdam masida leiriba mipum khudimakta khanghalakli EPiba lakliba volunteers singna EPiba lakpa matamda lamdam masibu ngakpi senbiriba police singna su support tawbiu lambida tathi tawaina tawbiganu fongdorakli Lockdown lebanina pulap punbadi yadabanina social distancing gi koi ngakta yadaban yong kharasu lebanina nongmagi koi donor manga degi taruk sumaina khaji sikla aga khaji phawda isin pibiri sumain tawna pibiri ba isina koi regularly blood transfusion darka leiba anaba sing asigi punchi kan bada mateng panggadorbani aduga blood bank ki mai kai degi aina muka hygienic badi sumain tawdana small batches ta koi gi EP ba se dum lakpiu akoina sarkar na thamiba niyom sisu kaidabida observe tawraga aduga akoina tangai fadana kapta yadaba thalassemia adagi blood cancer gi patient sing asidi mukhidi routinely kapta ba yadabanina mukhogi punchi kan bada mateng pangbiu haiba waijai thamjani thank you COVID-19 ki ani shuba positive oikiba lilongdagi miyoi adu hauzik fawbagi oina fibam fagalabasu negative oibagi wafamdi leitri hairi RIMS ki authority dagi fangba pauda mahaki hauzik oriba fibam gi matangda core committee gi mifam ama pangthokrai masida sunatana PGI Chandigarh gi team amaga su kupna khanakrai RIMS authority ki maikei dagi makhatana khananabagi damak Janims ki director da Dr. Ahum hayeng thabiraknaba khanghankrai hairi Panba yabadi mamangda Janimsta laying lakibi ahanba COVID-19 positive oikibi bimi di fagalaktuna negative oibadagi discharge tokrabani. COVID-19 ki issue na maram oiraga All Manipur Students Union ki lakliba April 13 ta pangthokadaba nifu shuba realization day mikap thokpa numit WHO ki guideline in bagal loinana hailei khaktamakatuna pangthoklagani haina union asigi president Peter Laishram na fongdokrai Union asina thadorokpa video message amada adungai ing kumja 1980 da matam adugi mahiroi sing mapung oina M suna ngalingai dagi hauna ireiba iramdamasi nongma natraga nongmadi mitop miancha singna yosilagani haibasi ngalingai matamdagi M suna akanba khongjang kaya sangsin bagal loinana hariba issue asida M sugi thomi ani huidrom lokendro amadi posangbam premananda ani thawaina pontha pikhi Matamaduda Government of Manipur amadi Government of India ga thengkhang kayarakta agreement sign tawnaduna mitop miancha sing khandokpagi cut off base year asi 1951 da oigadabani haibagi yana chero sign tawnakhibani amadi Manipur da lairiba mitop sing khandoktuna deport tawgadabani haiba sini Emsuna Manipur da COVID-19 gi matang da section thorang lokhatpo oina lockdown lawthokhiba
ꯃꯤꯀꯨꯞꯇꯒꯤ ꯑꯦꯝꯁꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯅꯕ ꯑꯦꯝꯁꯨ ꯃꯉꯥꯜ ꯇꯥꯛꯁ ꯐꯣꯔꯁ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯁꯣꯠꯊꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯔꯐꯥꯟ ꯍꯣꯝꯁꯤꯡ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯣꯝ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯦꯝꯁꯨꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯦꯝꯁꯨꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯝꯁꯨꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯈꯥꯏꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯦꯝꯁꯨꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯣꯟꯗꯅꯕꯁꯨ ꯑꯦꯝꯁꯨꯅ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯊꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯂꯣꯝꯗ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯂꯨꯔꯕ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯃꯒ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯅꯗꯨꯅ ꯑꯔꯩꯕ ꯈꯔ ꯌꯦꯟꯅꯗꯨꯅ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯂꯨꯔꯕ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯐ꯭ꯔꯟꯠꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯔꯁ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨꯁꯨ ꯑꯦꯝꯁꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯖꯔꯤ खंगहनजबा लमजिंग हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड ना हौजिक ओइरिबा खुदोंग चादबा कया सिगी येंगलगा मियाम की दमक हॉस्पिटल असिगी मेटर्निटी वार्ड पुंग कुनमरी हांगदुना मियाम की थौगल तौजरगनी अदुमकपु हॉस्पिटल असिगी अतोपा डिपार्टमेंट सिंग दी सर्विस लेपचगनी हॉस्पिटल असिदा लाक्ट्रिंगै ममांगदा मखादा पिजरिबा कॉन्टैक्ट नंबर असिदा हानना अपॉइंटमेंट लौबियु अमदी पेशेंट का मियोय अमदगी हेना लोइना बिरक्तनबा खंगहनजरी खंगहनजरीबा लमजिंगबा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड रिम्स साउथ गेट कोम्बिरे कैथल कॉन्टैक्ट नंबर 8258967890 ब्रेक की मतुंगा तराम नोंगचरी मखाताबा पाउ पिजरी लॉकडाउन अमदी कर्फ्यू न मरम ओरगा हिदाक लैबा फंगदबगी हकचांगी फिबम सोक्सिलक्लबा कोइरेंगै बाजारदगी नोंमाइथेम कोरोलेंबा चही 35 ngasi युवा मोर्चा हाइंगांग मंडलना रिम्स हॉस्पिटल द पुखतुना लाइकनख्रै हिरामसिगा मरी लैनना मंडल असिगी एडवाइजर थोकचोम शरदचंद्रना नोंमाइथेम कोरोलेंबा पिकलिंगै मतमदगी हार्ट की अनाबगा सागोनादुना लाकपने 2019 दा बीपी स्ट्रोक तौबदगी हकचांगी फिबम हेना सोक्सिलखी लोइनना प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदा सेल कया चंगदुना लायेंग लुबादु ngасidi चीफ मिनिस्टर की हकचल की तेंगबांगी मतेंगना लायेंगबा हौरगनी हाखी अखोगी हाइंगांग केंद्र की युवा मोर्चा की तरफतगी मासे मयुमदगी अखोइना पुखलगा चीफ मिनिस्टर की हकचेंग की तेंगबांग की कार्ता रिम्स दा आईसीयू दा हुजिक एडमिट तौरगा हुजिक थममे बीजेपी थांगमैबन मंडल अमदी थांगमैबन यूनाइटेड क्लब की मखादा लैबा तोंगान तोंगानबा क्लब सिंग पुना खुसमनरगा थांगमैबन केंद्र की युमथोंग खुदिमक्ता दोला दोली थीदना कोविड-19 की लॉकडाउन ना मरम ओइरगा अवा चैथेंग फंगलबा सिंगदा चाना थकनबा पोलम सिंग फंगहलगनी हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट जोतिन वाइकोमना फोंदोखरै वाफम असिंग असि कोविड-19 रिलीफ कमिटी अमा सेमबगा लोइनना चाना थकनबा पोलम सिंग गारीदा हापतुना फ्लैग ऑफ तौदुना लमथाबगी थोरमदा फोंदोखिबने जोतिना मखाताना फोंदोखिबदा केंद्र असिगी ओइना हाउस होल्ड मसिंग 8,343 दोला दोली थीदना पोलम सिंग फंगहनगनी मसिगिदमा एपेक्स बॉडी अमा ओरिबा थांगमैबन यूनाइटेड क्लब की मखादा लैबा तोंगान तोंगानबा क्लब सिंगा खुसमनरगा मखोइगी जुरिसडिक्शन मखादा लैबा मफम सिंगदा येनगदबनी हाइखी नाकल अमरोमदा होखिबा मार्च 19 पंदुना लैबा मपालमगी मियोइसिंग भरादा लैबा यावना नुमित खुदिंगी चरा अनि अथोंग बच्चाक पिजदुना लाखिबने तसेंगना आइखोइगी मपालमदा पंदुना लैरिबा इचिन इनाउसिंगदा मखोइनासु मतेंग पांगकनबगी वाखलोंदा चथगनी हाइखी कोविड-19 दगी ngang सेक्शन थौरांगी सरुक अमा ओइना ngasi sangai services private limited na lamdam masigi children home amadi tom tv yauna media house kaya da lemna hidak chaithokuna mateng pangkhrai asigumna lekai lekai da hidak kapthok piningba leirabadi local club singi khutang da sangai services private limited da pau faubirak pa yagani hairi loinana lanai oina yumda kapthok ningba singi oina su angamba mamal khara mateng pangbiraga hidak singasi kapthokpada mateng pangjagani hairi Lanka Youth Club na lockdown na awaba chitheng fanglaba singda mateng pangba oina ngasi Kangla Tombi amadi Faidinga gi miyamda chingda hoba mana masing lemna yenthokrai Lanka khungang asi
Kangpokpidagi kilometer marifutara aduga Imphaldagina kilometer chamaga kuntra rom laplaga leiba mafamni tampaki miyamgi damak kharada orabasu mateng pangnaba wakhalonda mana masing asi fanghankibani. COVID-19 ga mari leinana chana thaknaba polam sing hand sanitizer amadi mask na chingba mateng pangbadagi hendoktuna sunglass fawba yenba haurakle ngasi Thobal police personnel amadi traffic police personnel singda sunglass sing 18 computerized eye testing and eye care center gi maikidigi lemna yenthokrai. Maklang Gram Panchayat ki manung chanalaiba Kachikhul Khulgi imung chamaga marifutara taruk romda GPSC ki ward number 6 ki member H Tombi amadi Kachikhul Village Development Committee na kusam naduna ngasi chana thakna ba polam sing yenthokrai. Uripo ward number 6 talaiba club tara punsinaraga COVID-19 Relief Committee ward number 6 Imphal Municipal Corporation ko bama ngarang sembe. Spokesperson Ningthaukhongjam Lakpatina Lekai asida leiriba hidak langthaki awaba tarakpa chana thaknabagi awaba tarakpa matamda kharadang orabasu mateng tauba ngamnabagi pandamda committee asi sembani fongdokhe. Deputy Chief Minister Yumnam Joy Kumar gi mityeng makhada Fair Price Shop ki agent singna Uripok Lai Khulembi Lekai Panchayat Maning amadi Uripok Khoisnam Lekai gi mafam singda chana thaknaba polam sing yenthokrai. Akom Loop Kanglei Pakna the Laisham Lekai Development Committee Naurem Thongi Laisham Lekai Amadi Thang Lekai Singa Angam Bachana Thaknaba Polam Sing Yenthokrai Masida Sunatana Ngarang Su Tongan Tongan ba Mafam Singda Hida Kapthokna COVID Lai Chatagi Ngak Thoknana ba Thabakaya Su Paikhatkrai. Amaromda Social Development Club Laifam Khunongna COVID-19 ga mari leinana Sotharaba Imung Manung Chaniga Marifu Nipanda Chana Thaknaba Polam Khaya Yenthokrai Hairi. Indo-Tibetan Border Police Head Constable Oiba S. Sundarchan Singna Wawagai Yangbi Maning Leikaida Chana Thaknaba Polam Kaya Yenthokrai. Trong Laubi Tera Khongsangbi Gram Panchayat ki Manung Chana Leiba Imung Singda Ngang Khalawai Jila Parisat Amadi Gram Panchayat ta Chana Polam Sing ngasi koina chatuna tengbangkrai. BJP Kisan Morcha ki Vice President Amadi Party asigi Medical Cell ki Convener Oriba Dr. Khetrimayum Kala ki mityeng makhada Kartik and Lyric Foundation ki Secretary Bimol Khetrimayum na sinduna ngasisu khundrakpam AC ki manung chanba Pangai Nepali Khulgi Yumthong Yang Khairomda chanaba polam kaya yenthokrai. Langmai Thet Youth Development Association LYDA na Kulasida Leiriba Awana Taraba Singda Chana Thaknaba Polam Sing Minister T.H. Radeshyam Amadi Hanagi Minister Moirangthem Okendra Langmaidong Higher Secondary School gi Oza Singh Amadi Miyamna Lekai asida leiriba Yumthong Khudingda Chana Thaknaba Polam Sing mateng pangbirakpagi damak LYDA gi maikidigi thagatpa phongdorakli. COVID-19 Relief Committee Nambol Khori Lekai Yaifavi Marup Khori Lekai Chakhat Khongthang Nupi Marup na sinduna awawa mayok naraba Lekai gi imung sing amadi awaiba yum singda leiba miyoi singda chanaba polam sing ngasi yenthokrai. Northern Student Club Khundrak Pamna Club asina konba mafam singda leiba yumthong chahumda ngasi chana thaknaba polam yenthokrai loina na barada leiba amadi Yoga and Nature Cure Hospital da laying bagi leiriba imung singda su tengbang polam sing yenthokrai. Nambol City Block ki manung chanba Irengbam Gram Panchayat ki manung da leiba awaba mayok nariba imung singda Gram Panchayat ki maikaidigi chanaba polam sing tengbang oina ngasi yenthokrai. Sangayungpham Jila Parishad Sangayungpham Part 1 GP ki Pradhan MD Jakir Khan amadi ward members singna silaga ngasi GPSC ki manungda leiba yumthong lising ahum lomda chana thaknaba yenthokrai. Tentha Gram Panchayat na Tentha da leiriba tongan ba club amadi organization singa khusamnaduna Tentha gi ward number 17 gi yumthong lising aniga chamaga marifu mari romda nomagi changba chana thaknaba polam sing ward members singi khuthangda yenthokrai.
Jiribam AC की MLA ओरिबा MD असपुद्दीन जिरीबाम DC स्टाफ जिरी पुलिस बैंक इलेक्ट्रिसिटी अमदे जिरीबाम की पौमी सिंगदा चाना थकनबा पोलम सिंग यंथोक्रै कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की लंका खुलगी मियामना लंका विलेज अथॉरिटी की मिटिंग मखादा चिंगदा फंगबा चानबा एंसांग नापी सिंग तेंदोंगयांग खुलगी मियामदा यंथोक्रै Works Minister Thongam Biswajina hausi COVID-19 की लाइचत असी मतंगदा मियामना थेंगनरिबा खुदोंग चादबा कया मायोकनरिबा सिबु येंगलादुना चाना थकनबता नतना इसिंग फंगदबकी अचौबा अवाबा मायोकनरिबा सिबु येंगलादुना थोंगजु AC COVID-19 Relief Committee की मखादा Rising Sun Club अमदी सेवा क्लब थोंगजु की वॉलंटियर सिंगना क्लब अनि असिना कोनबा मफम सिंगदा इसिंग फंगहनख्रै खुंद्राकपम असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की मनुंगदा लेबा प्रजा सिंगी अवाबा सिंग खरा मखै कोकनबा केंद्र सिगी MLA सु ओरिबा TH लोकेशोना ngasi tungan tungan ba mafam manga da chana thaknaba polam sing yenthokrai COVID-19 की लाइचत असी थेंगनबा सेमखिबा खुंद्राकपम MLA COVID-19 grievances relief fund da pirakpa मियाम की मतेंग अदु MLA दा खुसिनबगा लोइना मियाम की मतेंग अदु MLA ना ngasi mafam manga da yenthokpagi thaba अदु पाखतपने इसिखा युमनाम खुनौ अवांग लेकाय युमनाम खुनौ मखा लेकाय हराउरो अमदी अवांग गायरांगबम की एरिया दा लेबा इमुंग कयादा चाना थकनबा पोलम सिंग अदु यंथोखिबनी पोलम सिंग अदु यंथोकपगा मरी लेनना MLA TH लोकेशोना रिलीफ फंड दा मियामना पिरकपा मतेंग अमदी पोलम सिंग अदु तोंगान तोंगान बा मफम सिंग दा लेबा इमुंग कयादा यौहनबनी मसिना लॉकडाउन अमदी कर्फ्यू की चैथेंग असिदगी खरा मखै कोकनबा यंथोकपनी हाइखे जिरीबाम म्युनिसिपल काउंसिल की वार्ड नंबर 10 लेबा हेना फिबम सोकलाबा इमुंग सिंगदा सोशल वर्कर थौदाम रतनना महाकी माइकेदगी चेंग येनख्रै रतनना फोंदरकपदा COVID-19 ना मरम ओइदुना वार्ड नंबर 10 असिदा हेना फिबम सोकलाबा इमुंग खरा खंगतुना महाकी माइकेदगी चेंग केजी मंगा मंगा अहानबगी ओइना मतेंग पांगजबनी हाइखि पाउगी मरथन नातेन बब्रे अमतंगा लौजरी ब्रेक की मतुंग दा तराम नौचरी मखाताबा पाउदा हौजिक ओरिबा COVID-19 की लाइचसी की मतंगदा आइना थिंख्रबा लोब रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट RPF ना मियाम दा COVID-19 लाइचत असिदगी ngakthoknaba तौगदबा तौरोइदबा अमदि सेक्शन कांगलोन कया मियाम की मफम दा थमलखली फ्रंट असिगी पब्लिसिटी सेक्रेटरी रुबेन खुमन थादोरकपा चेरोल अमदा COVID-19 थेंगनबदा WHO ना पीरिबा प्रोटोकॉल चतना कांगलोन पुमनमक ngakpatai WHO की मतुंग इना लॉकडाउन खक्तना कोविड थेंगनबगी लंबी ओइरोय हाइबा लेरे सोशल डिस्टेंसिंग असी फिजिकल डिस्टेंसिंग की माइकैदा थबक पाइखतपा मथौ तारी मेडिकली एप्रूव तौरबा मास्क उप मथौ ताई लाइरबा सिंगना हैंड सैनिटाइजर लेमना पीद्रबदी COVID-19 थेंगनबा ngamloi मरमदी COVID-19 कंट्रोल तौरबा चाइनादा नौना अमो केस कया लाखली एसिम्टोमिक केस कया लाखपना लाइचत थेंगनबा अराइबा ओइरोय यामना लू नानबा अमसुंग मियाम वाखल ताबा चंगी मणिपुरी सिंगना अनौबा नेशनल कैरेक्टर अमा लिंगजेल मानना सेमगतपा मथौ ताई खुदम ओइना चिंगतम नुंसिनबा अमसुंग अवा अना येंगनबा मथौ तारी हिदाक लेतबा लाइना अमा थेंगनबा हाइबसी वाखल ताना थेंगनरबदी थोइदोकना किनिंगाय ओइदे लेंगाकना नुमित कुनमाथोइनी ओइना मी अमदा चेंग किलो 3-4 पीरगा मयुम मयुमदा लॉकडाउन मपुंग फाना तौगनी हाइबसी ओइथोकते मरमदी नौमदा मी अमना चेंग ग्राम कुन खकना लेलु हाइबसी ओइथोकते मसिना राइट टू फूड पु इकाई खुमनदबा चाक लांबा हेंगत हनबा ओइना थोकले मसागी सेविंग्स लैजदबा सिनमी सिंगी मित्येंगदगी येंगबा चंगनी नबसाना पीबा चेंग हवाई अमदी थाउना चिंगबा मिंदा सिसु पीबा उदे मियामना पिरकपा डोनेशन अमसुंग COVID-19 डिजास्टर की ओइना इयरमार्क तौबा सेंथंग सेंग ट्रांसपेरेंट ओइना सिजनबगी ममी तादबसना लाइरबा मियामना तुंगी पुंसी करी ओइरकनी हाइबसी लांबा फंगद्री मपानदा पंदुना लेबा मियोय सिंगबो पुक्चेल सेंगना मतेंग पीबिदे वेबसाइट थिंगजिंदुना थमली लेंगाकना ट्रांसपेरेंट ओइबा चंगली
Agriculture amadi essential services ka mari leinaba mioisingda curfew pass pibidabana khungangi miyamda yamna chauna awaba nangle haibasini. Border amasung chingda leriba mioisingna cheng khakta natana atopa polam sing fangdabagi awaba kaya mayoknai. Full lockdown tawbana awaba si hengalakli. Manipur gi masaga chanaba lockdown formula thamba changi. Mafam ki oina lockdown lokthokadabani. Lomi singi chathok sasin yahangadabani. Makhoi gi thabak subada athing ba piroidabani. Lengakna irrigation gi khudong chaba pigadabani. Chingdagi farming products sing government na leibiduna miyamda no profit no loss da yongadabani. Maudagi ensang napi amasung khopumdagi lafoi gi pothok sing tamda purakpa mathau tai. Masana economy su marai chaithabadagi kanbangamgani. Loinana puksak su thakpangamgani. Maharashtra government na fishermen singbu nga fabagi license pikiba simak panbayai. Manipur da partial lockdown tawgadabani. Border seal tawbadi mathau tai. Mapangi lamga chathok sasindi thingadabani. Interstate transportation di lefhangadabani. District singi marakta chayol amada kaithilga mari leinaba polam sing puba sing numit kharani chathok sasin yahangadabani. Shopping mall sing di thingfam thoi. Khwaramban kaithil di laichad asi mapung fana control tawdri fawba thingba fai. Disinfection tunnel sing kaithil khudimakta thamgadabani. India ki state singbu COVID-19 ki zone ahum red, orange amasung green thokna khaidokani hairiba si Manipur gi oinadi masing yamna naba leitabani green zone laifam thoi. Maramaduna Manipur gi oinadi lockdown komthokpana hena chanagani. Ngasi fawbada Manipur gi laingak paiminariba party singi marakta sungsinnaba thabak tawba ude. Oiza oithak thiba mawongda party singi lichat adumak uri. Mi faba punbaromda hena thabak tawba ui. Freedom of speech khwaidagi hena soklei. COVID-19 ki khudong chaba loduna democratic values khongaung narabadi laichada si thengnaba soidana wahalagani. Amaromda ngasi fawbada CSO amadi mairapai bisingbu lantheng asida yawhaningbagi apamba lengakna ulaktri. CSO singsu mangzil thana aruwa fibam masida miyamgi thaugal taurabadi miyamna nushiba hengani tungda thazaba hengalakani. CSO singna masagi strategy ama puthokuna awaba miyoi singi lepa mathoktai. Alternative amagi manglan thazaba adu uthoktrabadi miyamna kari tawduna leikhi hanglakani. Supnatagi chahigi calendar program khakta tawgani hairabadi CSO gi asoiba wakhal oigani. Miyamgi lam adu sinjabagi tanja adu CSO singda piri haina lawba yai. CSO singna chingi mapung manung hanjinba miyoi singi kari tawkrabage haibasi hanglarakani. CSO singna apunba Manipur gi damak lepa haibasi uthoktrabadi matam amada pukmen paumenabada araiba oroi haina cherolasna makhatari. Ngasi WBCC gi Secretary Romesh Yauba Joint Coordinating Committee haibadi Wildlife and Biodiversity Committee Manipur amasung Unique Wildlife Protection Committee Manipur gi members singa loinana Forest Beat Officer Palel gi staff singa apunba team amana Lausipat gi Khongjau gi akoibada chathakhiba joint drive amada haigat lang yauna uchek lang ani fagat krai. COVID-19 ki lockdown na maram oiduna mipum khuding kham thengna wanaraba matam sida masagi da khanba sadanba singna miyoibadi tatna thana ba yaroidaba sa uchek singbu leptana hatna ba honaramba si laibak thibani. Mara leiba singbu phaduna matik chaba logi oiba dandi pifam thoi haina WBCC gi Secretary Romesh na fongdokhi. MD Salaudin Deputy Ranger BO Palel na hakibada Forest Department amadi kathokpaga loinana honazariba club amadi non governmental organizations singi matengdagi ngasidi uchek lang thakpagi masing yamna hantarakle. Adubu laibak thibadi handak maraksi mina ubada waba haigat lang oina thakpa hongnarakli. Asigumba aina yadaba thabak singa si tawbiganu natrabadi nongma natraga nongma soidana dandi fangani amadi dandi fangdringaida asigumba aina yadaba thabak sing tokpiu haina Salaudin na miyamda appeal tawki. Thawbal District ki Gwarok Reserve Forest ki manung chana laiba Saram Chingda masak khangdaba singna lamai tharambadagi Saram Village ki area amadi
Uyal Cherau Chingi area da Park Sana Mai Chakrai. Fire tender gari ani yauna nungsit marakta mai adu kanaba honabada pung ahumlom changhi hairi. Thodo asi ngasi nungthil pung anirom tarakpada thokibani hairi. Lanmai Chakpagi Pau Hek Fangbaga Joint Forest Management Committee Uyalgi members singna Forest Department amadi Wildlife and Biodiversity Conservation Committee Manipurda Mai Chakpagi Pau Piramlaga members sing changsinduna mai adu kananaba yamna kana honaki. Forest Department ki Deputy Ranger BO Yaripo M Birena Luchingba Forest ki staff sing amadi WBCC Manipur ki Secretary Romesh Ningthozamna Luchingba members singsu matam chana mafam aduda yauksilaktuna mai adu kananaba honaki. Makpu mai chakpa aduna henjilakpadagi fire service ta pau piduna Thoubal amasung Yaripo ki fire tender ani laktuna akanba nungsit marakta pung ahumlom changna mai adu kanki. Tom TV na akhanana lokhachirakpa adongi khonjelgi thoramgi kuthangda miyamdagi tongan ba wafam kaya fongdok pirakpa leptri karamba miyoi singna karamba wafam sing thambirakpage haibadu miyam puna amungtang taminasi. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯐꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯁꯤꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯥꯡꯊꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯇꯤꯛꯁꯥ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯕꯣꯜꯕꯔꯤꯗ ꯂꯩꯖꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯁꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3 ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯔꯤꯕꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯇꯥꯜꯂꯒ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯒ ꯁꯦꯟ ꯇꯥꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯂꯤ ꯋꯦꯖꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯖꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯐꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯆꯥꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯕꯤꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯨ ꯈꯔ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯍꯥꯇꯦ ꯍꯥꯇꯦ ꯁꯨꯔꯒ ꯇꯥꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯪꯉꯝꯃꯤꯕ ꯏꯟꯀꯝ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯕꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯔꯤꯆꯥꯔꯖ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥ ꯁꯣꯅꯤꯄꯠ ꯁꯦꯛꯇꯔ 23ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯥ 4 ꯅꯨꯄꯤ 3 ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯪꯖꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯁꯦꯟ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯦ ꯔꯦꯟꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝꯂꯣꯝꯗꯩ ꯊꯥꯔꯛꯀꯗꯕꯁꯨ ꯌꯨꯝꯂꯣꯝꯗꯁꯨ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯊꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯣ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯇꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯑꯃ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯖꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇꯣ ꯑꯣꯐꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯄꯥꯏ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯊꯣꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯇꯧꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯝꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯅꯆꯥ ꯅꯅꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯥꯡꯒꯠꯆꯒꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯕꯣꯔꯥꯔꯤꯗ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯤ 30ꯃꯨꯛ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯁꯦ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯨ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯥ ꯑꯃꯔꯣꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯜꯂꯛꯂꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯏꯟꯀꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯨꯝꯒꯤ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯨꯝꯒꯤ
ꯄꯤꯅꯉꯥꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯆꯥꯅꯉꯥꯏ ꯊꯛꯅꯉꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥꯁꯨ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯋꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯝꯒꯗꯕꯁꯨ ꯌꯨꯝꯒꯤꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯕꯦꯡ ꯂꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯩꯀꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀꯩꯀꯩ ꯊꯤꯡꯈꯤꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯀꯦꯠꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯔꯨꯝꯒꯤ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯈꯠꯅꯕ ꯐꯥꯎ ꯌꯨꯝꯕꯨꯒ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯕ ꯍꯧꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯊꯧꯃꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯁꯦꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯕꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯅꯆꯥ ꯅꯅꯥꯎꯅꯤ ꯅꯃꯥꯛꯅꯤ ꯈꯟꯕꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯒꯤ ꯔꯨꯝꯒꯤ ꯄꯤꯕꯤꯅꯉꯥꯏꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯍꯜꯂꯒ ꯀꯣꯛꯅꯨꯡꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯒ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯧꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 6 ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯑꯁꯥꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯅ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯨꯡꯌꯥꯔ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯀꯁꯣꯡ ꯈꯨꯂꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯅꯧꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯦꯟꯇꯤꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯥꯒꯠꯂꯤꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ MLAꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯔꯝꯂꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ MLAꯅ ꯄꯦꯟꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯇꯣꯝ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯄꯤꯖꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ Thank you.